ئەڤ هەلبەست منڤیساند لەسەر وان کەسێن گۆ خوازن گۆ برا برا ببژێ، برا مالا برا تالان کێ، برا ببێ دژمنێ برا. ئەو کەسێ گۆ ناڤڵ خۆتکن ڕەوشنبیر و زانا لێ مخابن ئەو گەلێکی دووری ڕەوشنبیر و زانە بوونێنە. ئەو کەسێن گۆ ژەحرێ بە پێنووسا خۆرە لەسەر ڕووپەلێر خۆدن ڤیسێنن. پێنووسیەکە پێنووسیەکە لێ نڤیسکە بڕەنگانە، لێ نڤیس ji bin destana وەکو زانم ببە شانە مەشاوە سەر سێ سڕانە. ئێسپی ji xwe ezim li payî doza xwe dimeşim، negav hêdî nebi lezim، nedûvim ez jî nepezim. êreş ji xwe ew dijmin e، ew herdî jî doza min e. Divê her timî bên dest bim، ez bêwelat û bêkes bim، ez birîndar û nexweş bim gazina qet ez jê nakim، ji ber got dijminê min e her timî neyarê min e. Gelê min hûn bi xwe dêkin، rastiyê zû bêjine min، ê belek ji ku hatine؟ Rû bi rû birayê min e، ez piştê didimê dijmin e، ber cewendî sergel rene ew hevalê wî kesîne، ew kesê berîk tijene. Milletê min halo nabe، nivîskar bi dur û wabe، hey gelê min ji xewra be، hinek hişmend û zana be، tucar li mêj qebûl nabe، li pey melayê xirabe. Ger bimînin bi vî rengî، mafê me her ê winda be. Abdurrahîm İsmaîl, bavê Rosun.